All India Radio Imphal medium wave meter za thum som li point khat kilohertz zagyat som gyalani le FM megahertz za le thum point nga apan hong ki pong khia paite program hi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna na ong pon na le Chingnu apan Latualleng ngaihkhiakna dingu tuna masapenin Chingnu apan sakmel et lom chi la ingai dingu sakmel et lom All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Vunglianmawi. Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Member Sri K Leishio Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Chairman ding in Teljingin Manipur COVID-19 positive case thak zani le somthum le kwa mu be hinon a zanin hai nat na a pandam khya mi somsagi le gya te pot sakin omu Imphal West apan pasal somguk le kumsom guk le kwa mi hai nat na a pandam so azolo win si a asi tenggo min somli le sagi pha hi case thak zani le somthum le kwa te laka
somni nga te Central Armed Police Force hiwa adang mi zani le somni le li te minaw tang hi uhi case omting agom in sangya zani le sompha a covid a pandam so agom in sanguk zali le somligyat pha hi recovery rate somsagi legyat point khat sagi percent tung 2 in active case sangle zasagi le somni lenga omlel hi Meghalaya a zanin COVID-19 case thak zale somsagi le ni mu be hinon total case sangle zagya le somlegyat pha a COVID-19 adam so mi somthum le ko kwate to sim khom in sangni zale som kwa pha hi tutanin Meghalaya in sangli le somthum le sagi covid case neilel zanin heina na ziaka si report mu in oma asi tengkom khom in somni le kwa pha hi Nagaland na zanin mi somthumte COVID-19 na pandam so in midang somlenga te COVID-19 positive case mu uthakin om state ta COVID recovery rate percent somsagi lenga point khat tung to hi tulal in gamsunga active case sangle zani le somgu le kwa oma damlo mi sangthum zakwa somni le sagi te heina na pandam so hi Sikima COVID-19 na naziakin pasal kum somguk le li mi le numei kum somli le khat mi si asi tengom in somle kwa pha hi daka somni le li paita in Sikkim state sunga COVID-19 case thak som nga le li mu be in oma case tengom khom in sangni zale somsagi le thumpha a active case zali le somguk le li omlela mi sang khat zaguk som kwa te heina na pandam siangu hi Asama Education Department in Sinlai Naupang Nuai Somli Lenga te bank account hon sakding in panla a bank te a zero balance account hon sakding in thi sakna leng swa Principal Secretary Educational Department B Kalyan Chakravarti in bank accounts tel in Aadhaar card leng Siamsin Naupang te kyanga pya khiding a Education Minister Himanta Sarma makai na nuaya New Education Policy zat ahi thi na ding in Task Force Bolkhyat hi dan AIR talk show again. Meghalaya Assembly Opposition Leader Dr. Mukul Sangma in Meghalaya Governor Satyapal Malik Kyanga Garo Hills Autonomous District Council GHADC Vaisai na lending in Zanin Phut Nane Ali Khathona Chief Minister Lien Lui in State Sunga Autonomous District Council Abikin GHADC dalzo lo negu nati taklang hi Meghalaya Health Minister A.L. Hekinzan in West Jaintia Hills District Jawai Muna Woodland Damdoin branch takhon nane Mr. Hekin he damdoi in Jaintia Hills mi PT ading in quality medical services apyak theiding adu thusam gen hi Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu in COVID-19 positive ahi dan atwit na again SOP dungzui le midangte lo son diven na in ki khum tuam hi ama to ki kom kha khem peute SOP zuiding in net na leng bol Arunachal Pradesh security personnel tel in mi zale somsagi legokte positive mu be in a positive case agom khom in sanguk zani som kwa legyat in pungto hi Primary Health Center Siem pasal kum som ngami hena naziakin sia asi tengkom khomin som lekhat phata hi COVID-19 dona galma tonga pang health workers ti ading Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme khagukhi sawin to kum March tarik som thumni nisom kwa hi saudi nga pwanin oma tuanungin September somni lenga tan dai ding in nisom kwa isawin hi Nizale somgyat sungdai ding in health scheme hi sawinon hi Yai Central Sector Scheme in Healthcare te ading le Community Health Workers te COVID-19 ziaka damlo enkol te ading in nuai somnga insurance in huam ding tuakya hilo in COVID-19 ziaka si na tuak health worker te leng huap ding Government in Indian Labour Welfare le Employment Generation in COVID-19 pandemic sunga din panla migrant na semtu te lo ding viable sia sanga building le construction workers fund in apyakhya thia Union Labour Ministry in leng control room somni bolkhya in
Bible sia za thumle na sem tu te lo ding in noi ni pe khia hi India Solkalin PM SVA Nidhi scheme noya lamgeya wanzuak te sumdon na panpi na ding in kum khatin noi som nga lon lak thei ding thu Sri Gangwar in gen tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim khia thei hai tinga hi na ong pwa na inei zom ding Sasastra Simabal SSB Ministry of Home Affairs in Constable post tom lak na ding in thei sak na bol candidate ding in polsom pass bana atompe na kumsom ni le atampe na kumsom ni le sagi mi hi ngai ding hi lunglu na neiten official website www.ssbrectt.gov.in na online tungton in apply thei ding abana s Chingnu apan lungzuan sial zatam to chila ingai dingu
COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panla zil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hiki thuswa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India pingpele china es chingnu na sak ingai zom dingo zodiam chi la es chingnu na sak ingai zom dingo Radio Imphal Jinchang in Thuthak Lakkhawm Simna le Lian Lun Chinga Pan Latualleng ngaihkhiakna dingo tuni ta lam dak le minute som ligin to kitonin ihunu abeita munchi a paite program ngai ting ting om nom le mangpha